Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silian sang puya Kolosip district lo thangme governor Dr. Haribabu Kamam Patian Voinhian vaireng te bulram ria police duty na mun ne vaireng te khuwa atlo ang tukena COVID-19 din hun she thar bera shikayat har samni pakwa mu chu ani Union Cabinet on Orbit Communication Satellite som chu sarkar ko tangin New Space India Limited NSIL ko talhan chon remti Russia chon Ukraine ko chaklam Luhansk bil chung chu an thunun vekto ni in an soi Governor Dr. Haribabu Kamam Patian Kolosip district atlo meka voin hian vaireng te bulram re police duty na hun sang le vaireng te ko chunga sarkar lai pui sum manga malak te amuna atlo ang nimin khan Kolosip thangin DC Circuit House twal zola Kolosip district sarkar department sang ho tu tele khotlang shroi tu ten an lo huwa ka lar sap hiam DC Circuit House conference hall Kolosip district chunga department sang ho tu te komin Kolosip district ti masona tura sarkar lai pui scheme kalpui dan te soi puya Kolosip district chunga rel kong siam mek le 4 lane kong pui siam tura ro manete chuan in kalpona kong a masona sajok athen tur thule zofa te tan le state pon mi te tan po in nai china tha athen pha ngei be sei thua soya rel kong le NH zathum paruk 4 lane kong pui siam mek te chu peifel ani huna chuan Mizoram tan masona mel thar thlen tu ani ngei arin thua soi ani lar sap chuan sarkar department sang te hmalak na chuan mi pui nol pui thleng pha masona ngai poi mo se du thua soya sarkar le pui rom manna scheme sang te chu mi pui ta na don ani angin mi pui hena hril hriat le ham thana te po mi puin an tel nge thina turam mo phuna che sarkar na thokte le bank ka thokte kuta thui tak ein nga thua soi ani Dr. Haribabu Kamam Pati chon circuit house hun man zo hian counterinsurgency and jungle warfare school vaireng te panim CIJW school a hian nizan khan ariak ani tukena COVID-19 tin mun hriat thar barami somni pakoin hrian kai ti mu chu ani a red test atanga mu chu ani sample te zong za zali pakozinga za pasari point bel pakon positive a tundin huna chikai to zong za thi noi ni sing ni sangre zali som seri paret ani a noi ni sing ni sang seri zoruk somnga prok enkol damani to a enkol lai za somni pani omin mi za serin thi pui to ani meeting sang kha zela positive mu chu to za thi za ni paret ani a mi noi kha zel COVID-19 na wanga nuna chan to za thi somruk pathum anga chut ani India ramin zalena mu Independence Day kum som siri pangana lomna Azadi Kamrit Mahotsav Pola Sarkar pe Ministry of Finance le Ministry of Corporate Affairs kaltanga iconic week man meka nimin khan lungle champhai le longkaya te bank kai no inzirtirna lead bank office ten an bot saya lungle achon iconic week pol hun hi lungle borsa puklo thongan e an man pui ani iconic week lomna hian bank sang thok thate hena chaw moina hlan ani a bank atanga loan deal tu mi samret panga Mizoram Rural Bank atangin mi somthum Mizoram Cooperative Apex Bank atangin mi sompanga SBI atangin mi somthum pasri le North East Small Finance Bank atangin mi pathum te hena sanction letter hlan ani champhai chon lead bank office na bar champhai bot sein karat wai me hola hun manani a he hun hi distribur sa pujem stalin chanana man puyani pujem stalin chana chuan masona thlotlina changturin in rel bola fel fai tak ne masakanga ya tho ho thiam na le tumru na nei angai bokani ati champhai cha phet ko tar so me president pu f lorin mona chuan lon tha tak ru that lovin medang tan kong ati har sa thin chu vei amati thua soya sarkar scheme sang duan chortang kai the omte mail shet a that thua soi bok ani he huna hian bank kai noi che turpai mo sang te na bar chungchang scheme ti sang digital transaction loan lak the tele social security scheme te soi fi ani longkaya po lead bank office hoi hotin sarkar le pin mi puite ham thatna atana bank kaltanga ma alak thena ruam man sang longka district chunga chortu tur mi puite hena ponjar na hun credit outreach program man ani up he hun ain sarkar ro man sang noya loan le ham thana nga event menga mazat an kal khom ani nimin khan pachunga university college noya certificate course in Mizo cultural studies and performing arts zirchuak mi som pasri te certificate lan ani he course Mizo department pachung university college le art and culture department tang competent boss saini a Mizoram university na pompuya ni bok tuntuma henzir lai somni pathum injiak lutin mi som pasirin zir choka theory class hi pachung university college zirti tutan zirtira namlam le zai chu art and culture department instructor ten zirtir thungani certificate lan in khom hi department lecturer hola bot saini in course coordinator Dr. Lan Puren khena kai shuaya
Pachunga University College Principal Professor Aizawl Thanzaran Zilai te hnen a hian certificate hlana Art and Culture Department Deputy Director Pulal Chuailova chuan thu a soibok he course kum sang ni som pasiri khan bultran ani a tun tum hi a betsli na ani Longklai additional DC Pujems Mialung Hovin nimin khan pisa Longklai district chunga tuial theidin hunle a zorle man dan chungchang clear ho ni in tuial thei chungchang a district in harsana sang to thinte chin felani theina na malak dan tur soi hawani he huna hin district administration official te ADCSO Mizo Fed Mavula filling station manager tele legal metrology inspector te antela Longklai district chunga tuial thei zuar te damlo na le rig room thila hun taka mi puim mo phusu thei turin eng huna po biak po le dor thei tura in ral ringin chumi tan chuan rom manna siam ni setin anrela district chunga dano patual thei zuarte pol dalle man to taka zuarte an oma hriat ani awangin district magistrate atangin khamna order chu tharleni set ini in atilwen omlo uluk taka vilzuya atulang hmalak zel an tumani tual thei phurlu konga harsana om changin pamatual thei che khol sa mi pui chan pol tamjok om thei nan department in khuakhir atana akhekhal ane chin titlem turin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Directorate angin na thlanni setin an rail bok ani Mizoram Public Service Commission member puwanal ngai chakachuan nimin khan champhai veng sanga MPSC Examination Center Government Gem Higher Secondary School chu tlo in exam boy pu tu te akom puwanal ngai chakachuan champhai MPSC Examination Center hloting ta kalpui ani cholom omati thuasoya tule mamo te soya in rontana hun center supervisor Center Superintendent Invigilator le District Ho tu te nena ni ani chu hlokati thu soya examination no bo sei ton atanga thu thlen du le tul angte zir chen ba ka ma son om the te ngai tu atlan tuma in ron khomna ne ani thu soin mamol atul te in thung haulowa thlen turin kal khom te soma zilai te high school an kalai tangin nakin huna ani tumle hlotlin na nei the na na kong ko mu atul thu soin hemi kong ai zir ti ru te chu thei top chu turin cha ani district borsa pujems lorin chana point thu soin MPSC office chopnaya MPSC member in champhai to examination center aron endik chu lomati thu soin exam himle enton tlak bo se zelani theina na rodna nete khen na na hun thatak bo se chu chortang kai turin kalkhomte acha a zirna ena in fui tharna le nakin zela zulai te kalzela tur kong in ko hmona lam hoi bo se tuma ngai to na sen ani thu soi bokani he huna hian champhai SP polrin pu awarte hne tangin exam ve him konga malak na tur te ngai thakani a kalkhom te tangin thu thlen dule ngai mo zong te ngai thakani kumsak ni pako tangkhan government gem higher secondary school hi MPSC examination center atan man chanani a mi zanga chuang exam thena mun ma an nei ani tuna chuan India sarkar kumriat tlin polin hunilo mang u sarkar lai pui chuan kumriat kala chungin ma sona rural tha angai poimo hle a ramdang ang boka kanchang kana ramchang kang kan ni ve theinan Prime Minister Narendra Modi chuan masona rural ti changkluna turin thei to pa chu ani heng hlak na jinga hian PM Gati Sakti Yojana hi alang sarber polani a hem hlak na hian masona rural din na konga sarkar department poimo te chu an thone ti chak tur le tiol sam turin hun khata thunjom vek an ni a department then khata nakal lai ti hufum thei thil ti bovin rol khai jok le ro man na huam jaw jokin chak taka project ti hotlin tur scheme ani sarkar sum sen tur tam tak hum sak ni bokin heng hi mire thei lo nei tu te le tharai ten anno chhor thung bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan Gati Sakti scheme hian kumzabi somni pakhatna India chu theina sang taka pedon ani ati Director General of Industry Organization FICCI pu arun chawla chuan railway le longlen hmanga inkal pona lam asum sen tam chuan ramtan masona athlen don ati a ramchunga ezona tam taka siampel don ni ati bok ramchunga masona rural tha hian e barzonna anor kal mai ni lovin ramchunga ezona tamjok a hong ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Union Cabinet chuan Orbit Communication Satellite som chu sarkar ko tangin New Space India Limited NSIL kuta hlan chhona remti NSIL hi public sector enterprise ni in Department of Space noi omani a hibaka hian Union Cabinet chuan NSIL tan chanvon nei cheng viable cha sangkhat hu chu cheng viable cha sang sari huwa ti san remti bokani heng bungruin han chon hian NSIL tan sumle pai into dele thune na sangjok apek baka thu zokin na an kalpui theidon ani e barzon na kong dangtan po na thar le thiam na thar tam tak apek pha don ni in sarkar chu chuan asoi ani
Russia chuan Ukraine kho chhaklam Luhansk bial chung chu an thunun vek to nin an soi Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan Russia sipai te chuan Luhansk ram chung za somsari chu an kota an thunun to ti soya popasna khuwa thunun turum bai pui khak mek ani ti soin Luhansk province ain khosom pasari vela khosom panga an kota om to ati heti lai hian Ukraine sarkar lam chuan an sipai ten huaisen takin Russia sipai ten dolet mek ti an puang thunga Severodonetsk khopuya theito pin an lo dolet mek ani anti Chanchinthar serti topna na tlang pui Kolosip district thang mek Governor Dr. Haribabu Kamambatian voin hian vaireng te bulram ria police duty na mun ne vaireng te khuwa to ang tukina COVID-19 tin mun tharba kai thar somni pakwa mu so ani Union Cabinet Zone Orbit Communication Satellite som chu sarkar ku da tringin New Space India Limited NSIL ku ta than chhona remti Russia chon Ukraine kho chaklam Luhansk bial chung chu an thunun de vek to ni nan soi chu ti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani